کراچی راشد مناس روٹے شاپنگ مال بنگتگ داہا چگیش مردم ویران ہو بازی دکان ست کگپر بتگا جبکہ بازی مردم ٹپی بتگا 9 مئی جنا ہسپتال یکی سول ہسپتال و یکی حباسی شہید اسپتال و ٹپی بیہوشی حالت اسپتال منتقل کنک بتگا شش مردمانی حالت باز تشویشناک جبکہ تنیگتا 46 مردم ریسکیو کنک بتگا ڈپٹی ڈائریکٹر شعبہ حادثہ جنا ہسپتال ردا بیران و ٹپی بتگی مردم درست مردہ او آہانی عمر 22 تا 46 سالین فائر بریگیڈ حکام ردا لگتگی ہاس ششمی طبقہ جو 4ویں طبقہ شنگ بتگ جبکہ ویل جا ہو کش گوری لین ہم بند کرک بتگا 12 فائر بریگیڈ گاڑی شاپنگ مال ہاس کش کی کوشش تدسکٹ بتگ 5 فائر بریگیڈ ہدو اسنورکل ویل جاہ حاست حسین کا کارمرس کنک بتگ دومی نمگا اداروں کی سر وزیر سندھ ربالکارہ گشتگ کہ جسٹس مقبول باقر شاپنگ سینٹر لگتگی ہاتھ سے نوٹس زرتگ مردمانی بیرانی سرا بشن درشان کنانا کمشنر کراچی گرنی داتک کہ ٹپیانی ستا ہموک طبی کمک دیکھ بیت کے مالو کی جان و مال ذمہ وار سرکاری وش نیوز کراچی سندھ